Ino ni metha ya Nteto ya Weru Thaa Ithatu inkugwate ugeni mbitagwa WANJERU na mwananiria wetu mathithio utuko monde ni Maureen Kome indi mbere bururu kirendiso itukubanganiritie. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza kwaria mbere buru nyuma ya mucemanio na Rigathi Gachagua wa Thiri Meru. Gideon Kimathi kuruta ugambi nyuma ya Nyanza kwithirwa makigwata rais ugeni wega ariwa Kenya ni kurite gisiasa. Minista wa Kithomo kuruguria mubango wa kumenya kuria mwana waku etete kuthie form 1. Thirikari ya kaunti ya Meru gutikiria kunenkanira mbia cia wadfa datongoria ma ikundi mwanya mwanya korane gikeno gikinene. Tukiambereria Nteto ni cietu gavana wa kaunti ya Meru Thaa Kawira Mwangaza na umirite kire mwingire ya mbere bururu nyuma ya kurutha mucemanio na munini wa rais Thaa Rigathi Gachagua. Ni baria ombete kwithirwa makirutha mucemanio wa kureta ngwataniro na Thiri kaunti ni ya Meru na gavana Kawira nonekanite nkinyagia kuriunga gonto mwanya mwanya kaunti ya Meru kuraithiria mirandi ya uthie na mbere na ni baria augite kathi na mbere gwikaria mbia cia mwingi na kuga kuna ngwataniro kaunti ya Meru. Mwandiki wetu Nteto Muthiru Muriuki atwambirie na ino. Ya mbere buru mwaka juu gavana wa Meru Kawira Mwangaza na umirite Weru ne akijite mutirio kangangi. Watu wakiwa na furaha na tauni ikiwa na furaha, wafanyikazi wale wa biashara wafanye na moroto ni kuthinunga mutirio kangangi ndikenda gutigira maninyejera ja kuonekana ntere mwanya mwanya kuthikwa. Kintu kia mbere mbugite ndene Meru Otengo gegacha mukua. Otengo gegagete ya marinya jao kuona aja menye jatura kurirwa mbesa. Itonga bikanenkerwa mbesa. Bikariria ngoge mocha mukio. Ngari cietu cia marando igatonya ikathukanga. Masura bakajukinto na mandeni bikathukanga. This time round mbugete bila tueta kuthithia ni permanent. Tukamba tumetherie mitaro tikweja twambe turikire kabazi iguru turi amwe tukeja tutherie mitaro gutwike wekera roje aja iro kwina mamonkari barandi na rero bateri ko gitatia roje rwambiri gweta iro tugekera kabare iguru na kabaira tugwekera ibuje kwini nyandi waya na marodi ja manene jo kurukira kaveu no mwanga tuchikia tuchirithirie gintu gitwa matiro testing koro kwenda era laboratory rero tukaja tukagitatia tukarikira kongo getia mama iteguitwa na shortcut na itio chamukwa na tugaitangugere batere tore amwe amno bubu gavana Kawira Mwangaza augite moroto jwawe ni kudigeria ukari Meru na kagita gakachitania nkuruki ona kinya kithira na umete thinene na ndeto tundio kwa nati twana twakwa te kambeje tatuthithia tauni yetu ithongoma na mbucokerie nkatho ikundombera gutira iji ndari na Rwanda na Rumande lakini mwadhani ambokolea Bwana asifiwe. Kegrande umanire punda ombere guitangu gengana uria athai nkae wakanyambite ngana tenene lakini ndienda kubwa hakikishira gutembeza cianu ikaura ara nkugwataniria mwamba ndiringa pio box na ragwirioka na tutena apology kedro titangu gebwaga unaenda ukizembea kwa kazi unaenda ukikuwa mkora kwa kazi unaenda. Nguruki gavana Kawira augite moroto jwawe ni kuona thirikari tene nyangi ya mbeca gitumi ariukite machini cha kwenja roje na ndoje machinani gantura gatiroje chionde tukenja maboa hose botiana iturambererie machini ile ciaterwe kuma miaka ere vaskondagama indirariukirie chionde na ndega chingo gene botirana ichini bia roje yambeje kwenja ndoje na tulenja na cost yenkai no to machine cia county government lakini isi aterwe na inyamara gitaja thirikari jonde twacokia barabarene na jo yambirie kwenja barabara cietu
na njira je umbese inkai igaita ngugi nene imbugete thina ya barabara ti tauni yake mpaka mashinani kwa Mberia Rojo Maragita jetembea mashinani na nkamulekani ngo barabara kwa barabara na maendeleo maratasine hakuna ibarabara yadhidwa ngataganingwa ukone kodidwa na kodidwa bwega na ande kinyaba gaitia kana bakena lazima tufanye kazi kwa haki. Amrabu ngavana Kawira Mwangaza augite mubango jojo korea akethwa agitana juna mbere ntiku chonde cha kiumia na bakethwa bakigwatana muguro we gutithina mbere mubango jojo ngamwe korea turaugira isande korea isande sande sionde sande mbio tukethwa tweno korea gutethia jababa kwakira jababa nyomba kuikiangia skuru kwa itanungu sande twena mtore wako bote kuona ora orambanero otije mtore wako ora wangekobia ora omaru ora ngita tukaoga na Jumapili tugio koreaga lakini yo ambe tango korera mbele ndereko bwana asifiwe. Nkiripotera Weru TV mbita muthuri Muriuki. Tugetigana na ino Nteto nishinge minista wa kithomo Ezekiel Machogu na ruguritie mutaratara wa aciari kumenya buria ciana ikethira kana kumenya skuru iria ciana cietitwe nikenda kuthungira form 1 nkuruki na ugiteri wa aciari makarasimika kugura uniform ingi ya junior secondary iria maremeregiritwe kuthungira skuru iri tariki 30 mweri uyu nkuruki na ugite ciana cionthe ni cietitwe form 1 na kogwa aciari ni methirwe makibira ciana ino skuru iria iri bakube kana sukuru iria makethirwa magitetheka na nkuruki kuga ni methirwe makibirwa sukuru iria itigwetia mbia imingi na shokete auga wenda kwethirwa ukiona results kana wenda kwethirwa ukienda mpumishia mwana wako kathie uraithe gukurukira mutambo wa NEMIS akiuga ciana cia grade 6 mpumishia wikethirwa irekire mutandao wa NEC kuma muthenya wa Royo Boniface Mwongera gatubeno mpumi shekigiro kegire nditha nzo kyo kepsia ikethiro shirekerwa ntukwerojo arimu amonene skuru bakethiro bemenya mpumi jo gukorokira mitambo kana poto enyombe NEC sio NEC akeria kagita gwita Nteto minister mathomo ja nthuru ne Kenya Ezekiel Machogu na URETERI bonde baraba itekiro kia kepsia bakethiro bagitakire grade ya mugwanja ende ontu bakomenya bakethiro bekara okiri skuru ya barare sheri nabo tibarabarena na skuru cia boarding ibori to bakare kinyandurure moja school fees nonto thirikare Kenya neronga merete na kurira murito onde shiringi ngiri 15 kire skuru cia primary skuru cia junior secondary schools na kire nandi bakethro beto njara cia bukona na kwethro berera ni uniform injero. A decision has been made that parents and the boards of management agree on the new uniforms for junior secondary school runners. So we are also saying that parents would have to bear the responsibility of buying uniforms for their children. BOM cha shukuru nacio shikethro shikarande ogoro shethro shirikanya aritoba junior secondary schools baketho bakiri uniform chikariate ontobora nande bena kanya kumantu kwenarwa mwanga tariki 30 cia mweri otore kwithro berikanya mbere ritoba ba grade ya mogwanja Pedro bechokera skuru. Whatever it means, we will not expect additional requirements. We will not expect other levies imposed on the parents because we are aware and cognizant of the fact the economic times we are in. So anybody doing that, and the county directors of education, all of us are monitoring each and every school. Sukuru nkoro kiangirie komunidad cia primary ya Ndeugorone kulingana minister Machogu shina kadhari kawiti na mbere mathomo jangiri ndie mogwanja na kirite na kadhari arito bakethro bagita sukuru ya chuba kwereria. Yes, there are some which have preparatories, and as I said, we are giving capitation of 15,000 per student, meaning there are schools which are going to get 10 million, there are schools which are going to get 15 million, and there are schools which are actually going to
get even 20 million. Our members of parliament, the CDM money they get, we have requested that they prioritize reparatories this particular year above every other thing. Mwalimu omomwe naandiki thirikari kiri skuru ngiri 30 cia primary ja Nthegurune gwita kuritana skuru cia junior secondary schools. Kilasi kimwe nakyo gitibatere kwithirwa kinyira arito 45 aria kwina mathomo 15 kana subject 14 iri kethirwa ciritano kiri grade ya 7 na no mwanka mwalimu rothite mathomo ya diploma na nya degree haritanira cibibi. If, for example, we vet that teacher who has higher qualifications and has all the prerequisites to teach in a secondary school, what will happen is this teacher then will not teach in primary school, and therefore it means if the average load for secondary school, since we have not changed that as now is 27 lessons, that teacher who has been picked then will just teach the 27 lessons in the secondary school and will not now be expected to go back and teach in primary schools. Yes. Kithia kio kingi nakyo ana milioni 3.2 para baitekirwo kebina na mwaka muthiru ibe kiri skuru cia secondary ira bageta kulingana ntomire minister Machogu ana nkorokie nusu para ngiri 623 24 ibe kiri skuru cia day schools. As you are aware, we have 72% of our schools are day schools. It's only 28% that are boarding schools. I therefore encourage all boarding schools to introduce day wings to enhance access and cut down the cost of education. Bonge nabo igotomeretwe form 1 both bakambira kuripoti skuru kuma tariki 6 mweri jo twetete mwanga tariki 13 oshe mweri jo. Parents can also be able to get the schools that their children have been taken to by indicating their country's index number 22263. Kwa bime bingi biri twetete methombonera matombigirwa nyongo ginene kiri mubango jo junior secondary schools jo Kiamberia thirikare Kenya neo icititio chokana nyuma na Weru ni nande ashali barabara na barabara klasi kya 7 kana grade 7 kire skuru cha junior secondary schools bakethro ba uniform injero nande ntumwakira nende baskuru ibole to bakethro ba boge baba kanya kedomba kwethro ba school uniform iji nyage ntokenge baba kinyire ko uniform na bakwenda ibaba roza rogota gochwa uniform iji na dashina mauli ja Ntheguru nke reporter Ntoshero TV kumaja kia ICD kenginangi na kitoke Nairobi mbeta Boniface Mongera. Kamiti ya ithurano mibaka IBC nirekeretie riboti iria maruthite ya nyuma ya kithurano kinene kia mwaka muthiru gia tariki 9 mweri wa kanana. Murungamiri munene wa kamiti ino Maljana Hussein na ugite kithurano kiaruthirwe na njira ya uma na Weru mukarigiti uria umagarukite Wafula Chebukati na reretie mathina maria monekanite ta siasa kuthungirwa uruti wirani wa IBC ma kamiti ino wekirwa mpeni na nkinyagia kubinyereka bamwe na nkinyagia kuremwa kwigana kwambia iria matengeretu Chebukati na cokete acokiria akenya nkatho ni kumunenkera kanyaga kumatungatira. Antoni Kadinya ena ino. Nyuma ya kwithirwa batongerete kithurano kia mwaka muthiru baria mona commissioners bangi bana ba kamiti ya IBC mwikari gitwa kamiti ino Wafula Chebukati, commissioner Abdi Gulie na Moya Boru ni bakinyite muthio rutingugi kiri kamiti ino. Muthinyo aro tariki 17 ntuki yayo ya muthia ya rutingugi kiri commission ino. Kile uruguri bwa ripoti ya urutingugi bwa commission ino kithirano ni gituku mwikari gitwa Wafula Chebukati na makamishina baba ni bagwetete ati ni barutingugi ya bula kubaterie na ni bekirite musingi mwego baria bakithira bagitonyo obisini. This launch marks my last duty as the chairman of the commission. I exceed a very contented man, and I say we gave it our best. We charted and weathered the storms that threatened the existence of the Commission. We endured relentless fatigue in our preparation for election,
We mustered high courage to overcome perils of democracy, and we delivered the sacred will of the people of Kenya. We believe the pace has been set, and I take this opportunity to wish our successors all the best as they pick the baton from us to take the elections of this country to the next level. Kithurano gituku kiari no sindani munene gatigati ka Rais William Ruto na mutongole wa ngatanile ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga, na kulinga na mwekali gitwa kamiti ya ABC Wafula Chebukati mamoma mathina mala kamiti ya omble kwithurwa gitukila ni kuthietua gutekwa mona kulaga kwa makamishina bamwe ba kamiti eno. The 2022 general elections witnessed probably the gravest attempts to usurp the independence of the Commission and the sovereign will of the people of Kenya as expressed in the polls. These attempts took the form of ethnic profiling and open threatening of some members of the Commission and staff, arrest and holding communicator of Commission staff and service providers without lawful basis, abduction and illegal detention of staff and service providers by state security, attack and assault of some members of the Commission, staff and service providers by goons and law enforcement agents at the Bomas of Kenya and at some county and constituency tallying centers. Kulinga na kamiti ya ABC gotambo wa Nteto ja urongo kagita kithurano ni methina ile bonete kithurano ni gituku untu bobobole umoga ukiri na wagagu. As we finalize our time in the Commission, we must say that one of the biggest threats to the Commission is misinformation and disinformation. We have seen misinformation or spread of false incorrect statements or facts in a political environment is a recipe for tension, unrest and chaos. And in Kenya, just like in other jurisdictions, misinformation is the latest and probably the greatest threat to democracy. Amono ukiage ni balaba kinyile kilurugura bobone bakathite kamiti ya ABC nonto bakulutango gyao bakithingatagera katiba kithurano ni gituku. Lost in the noise at Bomas is the story of these patriots. Even when some pay the ultimate price for their integrity with their lives, as happened with the returning officer in Ambakasi, their stories are quickly forgotten. To these patriots, some of who are in this room or represented by those in this room, who include returning officers, presiding officers, polling clerks, and their supporting staff, this country owes you a debt of gratitude. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Antoni, Rangi, Wakathenya. Atongoria mai kundi mwanya shantu akanteresia igembe ni makenerete ngwataniro ndani ya kaunti ya Meru gatagati ka bunge ya kaunti na gavana Kawira Mwangaza. One nyuma ya munini wa gavana Mtumanto idhinkia kuga ati thirikari ya kaunti gutekeria kunenkanira mbia cia ward fund nto akamama matarerete monto maria makwenda kuruthirwa tathina inene ya runsi kuthirwa mpanga ya yora wagi wa wira kirisiana na kinyagia sibitari cia ntere inokwaga utungata kwithirwa yikirwa utungata umwega Dennis Mugendi na Nteto. Igi kinene kiria gavana Kawira Mwangaza rainyite na kiobu nene ma MCA ni mantu jegie kubanenkira mbesa cia witina mbere ba wanditasio na gisomba ward fund besa nandi munini wa Isaac Mutumanto idhinkia akuga bakagia wasiwasi gavana netikiritie kubanenkira cio MCAs betu ibethirite bakiura cia gavana wetu abae becha iwetwa ward development fund untobo ubwereo na mama gavana netikiritie no tukire budget ya mwaka muthiru kwina milioni 10 irekuo na twakaranthi anto bakiara na iria budget era yekuo thai twimetumira ekariore ekari, and then in the subsequent years moving forward we can only sit down together na twetekaniria kuringana na budgetary allocation ira twethera twina cio no tui mwananchi umwe tuku serve tugetekaniria bibio MCAs bomba ko ewa bibio roterero executive tomba na to implement flagship projects.
ni ngwataniro igikitwo na itugi ni yatongirie baikundi mwanya mwanya icigone bio bithatu bia Igembe aria bacemanitie akune ntere cia stage kwa Wanjeru Igembe Central atutwitite iratu bikathira utekire matutitite kuromba no kuona twina itamba bia rombi ba murungu tuiringite itamba bia twitacia biri mene tweta murungu atwite kandaika weu itwite kirema kiwetwa kia nyungu tweta kirema kiwetwa kirema kieru tweta kirema kiwetwa tiri tweta kirema kiwetwa mea tweta konto kwetwa mpogoro twacia takura na kunywa nonto bakesirera ari antwara batuka tukua kabisa twena nkavimbige muno nonto bwa deputy kana munini wa gavana wetu bwana Mutuma nonto bakumeke announcement ya kuati ward fund o MCA akinyelwa ni mbesa ward fund nikenda nigiciombo tethi antu betu nikenda bomba kuya manifesto sio wirigiro na maromba jao jari kuthithirwa witi na mbere maturene ukimenyekanaga nterene iji ciao rujini ja petroli kiaramu kurumirira Rwanda na bao kwagia ngugi kiri thirikari masibitari atarine na ingi inyingi mututu sogereti nya Mungu mkatho sana ora turariete kiremene itarera ya sana turomberete ngavana tunakiega bakwe Eranga darangi akilisa ikundi byako bionda byokona unya atongeri akende na bonde na ikundi 57 bireketie na kutoma report sio kwa gavana ira toikerie mweri 11 tobura tutote kuiba tokeno ankoro no tobara beba maromba batenoa na bara berera mwathani batecoka ero nendao basio ni bakwe kuandika proposal kwa wingi ora mama weta manifesto akane roerera aretangira ekundi ne kerandi yake amarane twena thina imbinge mono no toleti twe muthia na ara tonkene borna borana na gutiurapio kwina mpara uma motwate haito kontoko mimno ikonto yani torete maruketo kadiria ikonto torete nsora to kadiria eurore antara kwena miatena totona mbura batwe toto siomba atoya kintu kia gumbo tutethia akwithira twe murombaira nonto turamurombaira muno kenda augumete ni atutethie Dennis Mugendi, Weru TV, akune stage kwa Wanjeru, wandini athirujine, Igembe Central, County ya Meru. Kile Nteto singi ya karimadhara kariume na maromba mwanya kiri atongoria makithirikari na ma antu mawendi umwega muno kumatetheria na irio cia utethio no ntumbure teganire gukoria imera ciao kagitenwa kau na morite mubunge wao na nkinyagia gavana Muthomi Njuki kurekeria mbesa cia basari kuri boni kenda ciana ciao itikatigire kuthie cukuru kiumia gituthiete na ni makoria akuru monde maria mabatire kugunikana mubango wa inua jamii kwandikithwa no ntutimonde marikire bango oyo pola kabidhi na Nteto eno munze toka mama to bai to tithiria mweri ito ibatwa ya kinya kabebute kenda tokaranga no mwewa ciari kuma ntere cia Tharaka bara muthenya kwe mthi bombire kugunikanirio bia mucondo kuma kiri thirikari nene ara tukeranire na ciari aba batheretie yurire anjiritie kwanda nkunyu ntere ino ngore wetu kuma raisi wetu Mheshimiwa Ruto kithure kindike mangavana Muthomi Njuki bondi bae batwitige nuntu ba ukame bwa bwi Tharaka baturaithire na antu meto monde matwina mo baturaithire na ubore na basusani muindu ito na matwewe nikia toretere ni bia kuria pototethie kinya ana beto cukuru ito nonto cukuru kiumegio kengio kethero be cukuru totikomea bacoka nambi akaria baba ntere cia Tharaka bakithiria mbura tiragana na kogume ndani gutire gintu bakona taka bakaomba kuruta ku twingi ire turandite bwega twarima bwega buna ngarama nene byatwika bitira kura itanusu kana robo ya bura tura expected tumboke thairio bigana thina gutira ura bura turerigagira na nuntu gutira ura bwa turerigagira kwina tuthina mwanya muno twa gwamba antu betu nkwenda kwira antu betu wana kinya kethirwa mbura tiraya bura turerigirite kana tutiketha bura turerigirite itumenyere bira biemendani kuri antu bakurara kuketha ndengo cia antu tugu kwi bakurara kuketha ndoroko cia antu tugu na kuri bakurara inya kuia mburi cia antu tugu baika matana bikibiki inyimugikagirwo inya mafini na nkobia
wakomana bikibigi kamatete anto baire wa badatu imburi nyoje kireto ngwega karatambo tanto ikagitani wa kubarutite mbito kiri thirikari nene gutigira ibakongera akuru bara batandikithwo kiri mutaratara wa kunikana mbeca cia akuru baba watambechi bagwire karibu bonte na bangi bakinyitete manka batandikithwe babati bongerwa nuntu kinya nawe gutigere akuru bakaimono baba watangurukia kuri 10 na gintu bagwire batigere baire batatu na bamo batiokinyira nutebio ne bakuria bakurukia mianga na batikongerwa thirikari ni batibongera echa cia akuru ireku ona tigo itokoromba batongere ito are nyo ntagwata ntigwata ganigo no to twara kwenda na kaitaki ka thuku twendane orena ka mona ka bantu athiramba gwetethio rongi nikena tukaimba kwa tutura Assistant Chief wa Kithigiri Sublocation Madam Penina akiuria ntongoria cia nkathi cia goro gutigiri bakongera irio bibino ntubayura ria ndere nterino cia Tharaka tukomba kunenkera antu betu no ntibinyerie muno iyura no ntukathina gume ndani ya turi betu gutiekyo bena kyo na kira ntugo bero gakinya kuria chabuchibo na chibo imbi yo wene otonenkere so inkoromba thirikari twegirwe kyao at least kinya tukona tha wero wishas baba gaturumirio ikenda tukomba ku distribute antu betu batigakwiyura no ntubena thina nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Piti wa Paul gwakabithe Hatu kikanyaga kuno kabanini otikathino ako This Christmas, enjoy thrilling new drama series.